ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Ubah Erwin Ki Sutengau beri chairman jangan media committee baru spokesperson jangan senjuk kirang bakur ke beriuh nyauteram haga kat latri ujemang araja posau ulang magajing ajat kepa kabisong nongrim satya namar bakajai penduduk kasih kedik bersimjat naga kami. Haga jenya keran bagila patai ku bor ubah Erwin Sutengau ulang ladaki bor napo ki pentranya kini nongrim bekerpang jangan jai benriu tang bakan penduduk no ekas snap bekerpang jangan jai penduduk kasih baga pendlot bor ke autonomous district council bat kuan raru ekas sangka ma khamtam haga syong kha syong man. Chairmanship jami ba pencegahan saya ba Iwan Ra akan iki isu ke ba long ba kong santam yang iki kajai benriu ajat kami namar ngilai i ba pon kami pon kani kajing kulumar wat padeng ki pat ki jong iru kadon kajing kulumar ke kom perkhat kadon ru kajing patai lese ngahap hiban ong ba kadon kajing patai ke ba bakla kani ka senjam ke bala sim ga hasil autonomous district council ni kersan purai nomor benda por bakadon kayeng ne bro ndadi ba piadon ki press pin iba ka wan bai ka wei ka sor bangi kersan ni ka e bakale ka hasil autonomous district council bar ka joko porru ka kani ka lineage act kadon ka jing kersan ka pura khamtam ya kani ka jing tmu ka bakongsan bah menpa ka ban ka council kale bakal apa span ai ya kata ka bor jong kiram bakur khamtam kin isu ya ka clan certificate kenam bahkan kan laban tem dan ya ka laban control khamtam ya kani ka jing mi kikur ki ba bun kikur ki bangi mi tu itasu haga joko poru ko mala ongi chairman badan brom ba pesngai omba hapo kala na lineage act khamtam ka section 12 kala kren sai ba msha ban aikur da ka wei pada ka kur khamtam buat parakasi mangiru kalau long syai bahabat ke subsection 7 kalau I bor registration authority bala dadon kinu kepungan pan kasih trade certificate ka kur jong ka mai khama namar ka ajai ka kamdan nongrim hangi jing sa ka dik ajai meka namar kisim utu ba ajai ya ka ajai ka jong uru usim na ka kami jong unang taw sa ai no ki ku ti hang turu ka section subsection 7 kala kren sai kedar ba u registration authority dadon kum kini kam tam pengkenya ka section 3, ke section 9, ke section 10 jong kali neja ke ba ai kur ai jai no sawai unum pedang ni kani kalau saya kerar hana pok kali neja te sesi sen ngaku ban ai ke jingkulai kam tam ba titos bat kiwi ki MTC ki lai dan kan ni bat iba biban ki sekretari jong ka sinjuk kira bakur ki dan ni barap nantai acting president ni jongi tinggi awan mentang sengi dekat jing skukia nomor ba ngilai bala damdon ka direction na ka hasil autonomous district council ka jing kiu kau ke jongi hapok ke social media ka Iwan Ra ya ka jing kulumar bar ka jing pengkala politik sekaniru ka kam jong ka jai benriu ka bang nga kerpa di kipa iba ka jongi hi banginum pengkala politik sekan nomor ngiwan hang ni dekat mensim ka ba don kata ka jing skukia ba yo ja tu no ka ni ka jai benriu ka jongi ka ba ajak kemi nomor hapo India hingi don tang lai ki khasi ki janti apa ki garu ki bai jak me but tang kata ngi don ru mangi ki khasi but ki janti ngi don stang khat nyu khat nyu lang but let's say la kini ki internal forces kini ki batrikam ki ban pentronya kani ka kadong rem jong ka bendeu kawan tang bakan pendu ka dur kemat ka jungil ni ka identity ka pentelot bor ka dis council ru pada khaju ka por kawan ra ka sam kama khamtam ka jong